hama egota ehen hadisegga algon mennan egeni hama es sah hadise rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunnevi ashabe ekodanna ekuga namatuga jamaatuga namatu koro namatuga jamaatuga hunna waniko ekale fan hunnevi fan pulu me fawan pulan ara wadagen namatu koro islamunna hudda efada tantanuga sahara terega nuwata veli onna hisabegga nuwata enum ves tantanga samanuga namadu kuruma kives hudda rangal kame enowes mega samaluwan jehene sunnatege kiyafa carpet wali fonna miskitaka nuwata tiles jafa honna reetukom bedehette tantana samanuga kommen erum ei dasun kamenno amille kahala daturegge matiga oleni kon veligandege terega nuwata saharaige terega namadu kuran dima vejjiya fawanuga kurum ves hudda fawanun baalagen kurum ves hudda mi dekama kives rasulullah sallallahu alaihi wasallam karihum sunnatun sabitu wa ekkame ennam wes balanjeheni e kura tanaka etanin hadiwa kahala gotaka algon men sunnek gaayam kurashe kiyafa ekan nedeve gotaka amal hingagen wan kommekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalefan hunnevi fawan polegga namaz kuraba hunnawaniko jibril ge faanu wadagen dannawani e fawan puluga najis murikama najis heki fahurikama e bayan kurma ekuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawan pole kale fanuge wafarata ga bahattawa mitammi feni wada gannawani ma ashabe kaduna fahappuluga tibbevi befulunna e befulunna fenuma ekuga wagutun fawan polo e befulunga fawan polo tammes e farata ellewala evve salegga ituru suwale nukurabba nuwata namadu nimunima suwadu koffa ekan kuraka nuisnawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fulu fenuma ekuga egotange befulun kanta korebi hama egota gibla badal kurumuge hadisa kives ibratun sunnat tabawun emme furihama maanaga deha kodde hadisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faanuge man ashabun nakuga fardu namadegga jamaatuga kurabbamun danikom bayr rakwatta kureiba waniko allah subhanahu wa taala qibla badal kurabumuge hukum bayawala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faanuge namaduga hunnawage eruga baitul maqdis ekale faanu kurifulu mati labwage namadu kuramun gendiyai ehennam wes allah subhanahu wa taala amur fulu awma ekuga wagutu kabatullah gefulan ekale faanuge moon fulu amoralevi hama ewagutu ekale faanuge fahappuluga tibbevi ashabu be kadum jamaatuge safutahuga tibbawage safuta anikka kabatullah gefula sida kurebevi ema migen ege cheki be fulon sunnatuga hippawage amalu furafafa minwar mige mikahala baamaru dalil walgonda kiyavis devidane ehnam wagutu ekamaka tanennude rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi be fulon mi hadis ta difa kurumuga hadis ta rakateri kurumuga ebe fulon rasulullah sallallahu alaihi wasallama mulazam kurabba abadu ekale faanuge majid yuga tibiveto masay kurabbi abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu efada mativer shakhsiyata kabegen dia emme bodu sirraki abadu ekale faanuge ari hoga hunnego ekale faana iswadu kurabbe wono kiveto ekale faanu ilma eha moluge hadis tan eha ginem bayan kurabbi ekale faanu vidalwani ehem bebe fulon masak kappulu korappam beru golu wiye timanna yaki nikamecheke timanna oluni miskitu gaye timanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun hadis portal ongenigen diye e sirregge sawun ekamuge sawun timanna ya hadis ginen libifaniye umar ibn al-khattab radhiyallahu ta'ala anhu ma khalifa ekale fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayat pologa hadis ongenu mattaka ekale fanuge majlis ta duunu korabba masake korebi kambo masake ves kuranje hene ehembima ekale fanuge ekwari ansariya befula de befulunge meduga duty bessim edduhu timan kale faane innawani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge majlis hoga kale faanu eduhu masake pol korabani ye beruga eduhu libe ilm libe hadis ta timan kale faanu bayan ko devwan anedduhu kale faanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun hadis ungene niye timan kale faanu bora masake korabana me beruga
timan kalefaanu masakkai nimige giyan ama kalefaanu waaniye rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihum ungeron hadis ta timan nakiyade egotan abadus eman ashabe kadon tibbebi ekalefaanu ge majlis ta duunuko waanege enama skambo masakkai koran jeheti ekama de waguta difa dembeli diinuge ilmu ungene rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulta ungeni daskura ema mi ebe folon masakkai kore bigoy hadis ge ilmu ungen mattaka duru daturta ebe folon kurabwafa wani ege teren uqbat bonol haris radiyallahu ta'ala anhu ekadege fan makka ga hunna wani kommi engeni konkame ekadege fan kaaveni ballawagen ulubwa ambi miha yaki kiruge gotun oftekkam engeni kaaveni koggen tibba kaaveni koggen demihon zawaji hayatike duwasta ved koramun daniko ekalege faana mi engeni anghena koyas mi bunani e okubae timanna kalege faana sha kalege faanuge ambi mihaya kirufodu erwini ege maaniya ki timanna ki kalemen demihunge kiruma mihaye kalemen demihunge kaaveni kihinin ehmvima e khabar dibuma ko gawara kanta bodui aadaage kuda kamenno uqbat ibn al-haris radiyallahu ta'ala anhu kalege faanu badagati makka daturu fattawagen madinaya miyadu makka madina deterega karuga tingadiru bahuga misalakan aggadiru datur kurawune kamaku eduwaswaruga jamal matiga datur kuran jeheni waran mudaguda ven ufudam ekale gfan e datur kurabba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariha wadagen mi masala hushal wani vidal wani e allah ge nabiyya angenako migota gunefiye timanna men de mafirin naki de ahunkama ahaka oktekama kiruge gotum bunefi kirugotum gulifawa demi hukama bunefi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful qur'ani wa kaifa wa qad qila denki nenge hadani kuriya denki nenge waage giti kaaveni kuriya gendeveni tigotattioti bunefai ege maane ke hisabu kaaveni jeheni rula dashe kademen demi hunnaki me kiruge gotum de gam mi honne ekaki akiyane ekaki oktege hisabun kaagani rula dash eva mikamu algon men nge chaki man ashabe kalo hadis tan ungeni e unganna den bura masakkatake kurabbafa wakama ade mi ekale faanuge haya puluga ashabe kalo mikama korbi masakke den ekale faanuge avaharum fahoga ves bura masakkatake kurabbafa wani mi hadis kewa dinamuge mi darsuge muqaddimage fortama bayge gotum hisabun algonda wahakon nimmadana allah subhanahu wa ta'ala algonda sha tiemme ha labe takhunna khtunna me fada darusta hoge fada ege emme ragal gotuga limuge he tawfiq di allah subhanahu wa ta'ala ka sasan algonda dua quran adi mi fada barakate majlista emme ragal gotuga kuriya gendomuge he tawfiq algonda sha tiemme ha labe te akhunna khtunna debunge di dua quran allah subhanahu wa ta'ala algon menge mi majlis ka barakat labba heo wahaka kole de me heo wahaka kole kamugon wahaka kolo minwar kurabba algon menge darumaya sawabu ge fata iturwa icche kamuga mikam medwere kodde mai dua kuram algon wahaka nimmadana allah subhanahu wa ta'ala algon men heo rahmat labbash wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh